برز محمود برخودان فرماندار گشته YPG'ê li Efrînê ev çend rojin taybetî di medyayê Tirkiyê de gelek nûçe bela dibin ku artêşa Tirkiye û grûpên ku Tirkiye piştgirî dide amedekariya operasyonekî berfireh li hember Efrînê dikin. Tu wekî fermandarê YPG tu wan nûçeyên vî rengî çawa dibînî li Efrînê niha rew çi ye? Desteke silav rêz hemî guhdarvanên dengê Amerîka hemî kesê me guhdar dike em ji Efrînê silavê xwe ji her kesî welatxwarêz ê demokrat re bişînin û em pir giring dibînin ku rastiya va tiştên ku vê derê dibin rastiya wê ser evdê çi ye bi her kesî re par bikin û rastiya wî derxin ortê. Daha ev demekî dirêj e şerê taybet ê Tirkan û medya ku bi Erdogan ve girêdayî bi taybet li ser Efrînê û li ser herema Şehba nûçeyan belav dikin û li heremê kombûnê xwe yêxnaqê xwe zêde kirine û gelek nûçeyên ku bingehê wan tune ye bi esasê wî de tune ye nûçeyên bi vê rengî belav dikin û rastiyê heyî berva jî dikin. Yani tiştî heyî ters nîşan didin. Yek gerek hemû kes zanibe dewleta Tirkiye dewletekî dagirker e. Yani dewletekî muhtel e. Yani axa Sûrê ihtilal kiriye. Ji cerabûsê de heta bavê hetanî ezazê dewletekî ku axa Sûrê ihtilal kiriye û bi armanca parçekirina Sûrê wekî Lîwa İskenderun wekî Dide ev parçeyên ku ji ezazê heta bavê sala çûnî dagir kiriye. Belê. Hemî grûpên ê ku îrhabî ne. Grûpên ku İslamên tundrawin hemû alîkariya wan dike. Destekê dê wana eva ji alî her kesî de tê zanebûne. Hemû grûpên îrhabî di ser Tirkiye re hatin Sûrî. û hemî grûpên tundraw di ser Tirkiye re çûn Ewropa. Vaya alem cîşkî zane û niha jî ji bo grûpên exwaniyan hemekî exwaniyan ra çêke qelepekî ji wan ra çêke ji bo wê kar dike. Vaya hemîşkî zane grûpê ku nav Tirkan ra dixebitin berê nîvî wan zêdetir komutanên Daişê bû, komutanên dewleta İslamî bû. Ji hemû grûpên niha ku bara dixebitin. Nîvî zêdetir bixwe berê Daişê ye. û cê perwerdê wan hemîşkî Tirkiye. û va dinya hemîşkî zane fakat anha dewleta Tirkiye dixwaze vê berva jî bike. Yani ê ku bixwe îrhabiyan destek dike alîkarê dide ki niha dixwaze însanên şorişger, însanên ku axa xeparatî, însanên ku bi axa xwe ve girêdayî dixwaze wan îrhab nîşan bide. Dixwaze wan terorîst nîşan bide. Yani vaya resmen bervacîkirina rastiyan ji raya giştî re ye. Ji alemê re ye. Baş ji aliyê ve gefek tehdidek li hember Tirkiye heye gelo li Efrînê YPG Efrînê. Heta na ez bêbêjin va 6 salan bi hedûdê me û Tirkan da ti pirsgirêk derneketine. Yani tek ji alî me da tişekek tenê jî neçûye dewleta Tirkiye. Tersî wê süreklî dewleta Tirkiye istîzaz kiriye, süreklî dewleta Tirkiye axa Efrînê dagir kiriye, dîwar çêkiriye û süreklî topbaran kiriye, gundên Efrînê topbaran kirine û gelek caran jî birîndar çêbûne, şehîd çêbûye. Birez Berxwedan Tirkiye her car dibêje hûn êrîş dikin ew ji Bersîv dide. Daxuyaniyê herê dawî jî ku pêr bû Reuters ji ew nûçe ji zarê artêşa Tirkiye ragihand ku ve êrîşkiriye wan jî Bersîva êrişe daye. Tersî wê rastan ha min got dewleta Tirkiye rastiyan ters dizivirîne. Yani bi şerê xwe taybet ters dizivirîne. Di cê ku alem hemîşkî dibîne ew êriş dike, ew topa davêje. Herkes vê dibîne. Ew hemû gundên Efrînê jî ji qestelê de bigir hetanî Hezwan, hetanî gundên dibin herema Şehba da hemî ew dike. Na yek dewleta Tirkiye hecetê va gundên işte hinek grûpê buwarane
ای ترفعتنا ای و خلقین و درنا انا گروه ایرهابی نبره لجام قاعدتنا بگرکچا یعنی بگرکچا کو و گندانا و روزگار بکه نه راستیا و چیه راستیا و نه راستیا و اب هرم و شهبا قال لك يجي بن دانتما داعش وقال لك يجي وقن دانجي بن دانتما اسلام تندرو دابو او هاتير زغار كرن و خلقين وي هرمين هاد وقن دانا دانا يعني قصف تركان ناهيلكم ملت هره وقن دخوا وجيكو قصف تركان كيما ملت نهات تجبيها مثلا كافرنايا كافرناصحة حتى ترفعت بالرغم من قصف تركان نهات تجي ملتها يعني ملت يوا دران حميد زبريا وإنسان كوا درد باريس زنجي إنسان ويدرنا إنسان عربا إيجيش سوارا إيجابة أكرادا إنسان وهرمنا وإيه واقن دانانا واقن دين فات باريس يعني كاسا كدنا شي ويدري وهرما عطينجي أبا 6 سالا دنيا جيش كيزانه منطقة هري آرام يا هري برسكريك داتناي منطقة عطينه يعني ايكم ملت بخوفها ريبابريا خوفها سر بريبابريا وقشكين عفرينيا بخوشي هرم خود باريزة كسكي ديدرش در وقتنا انها دخوازه بي قرص بزبرينه اشتا تككا هاتي ورا وشتا إرهابي هاتنا برا وشتا نظام هاتنا عفرين داگر کرنا اساس دولتا تركيا هاتي سوري داگر كريا يعني بخواد داگر كنا بخواه هاتي بدره بخواه إرهابي در عمدك وبخواه دخوازه ترسيويجي ما بخير شو لخوا وقت مثلا كبي كاتشالو نابي متى كم يجي سريتا إنسان بموزيان ده حمي ملاتي عقيمة حمي خلقي عقيم هو بندانا شفار موزي خدا سكينية باشه بلاد بر خودن و درد پاریز تگاوادی نگو هر کس دبینه هلبست ترکیه اوه لاز دخوازم هلبست 2000 سرکی لسوریه بزنم امریکا و روسیا اگر تو روسیا دست بکی روسیا لهمبر پنگابان و داویه یا تو نه باستکی ج ترکیه روسیا چه هلبست دایه و چما تبکو امریکا هفکار YPG'ye لروجابا لسوریه هسیده و بلکو هنک تماشاوان مقدار من نزانبن تو فرماندار برخودانا کوبانی تو فرماندار گشتی YPG بو هنگه کو امریکا پشکری دکر یعنی تایبتی از دخوازم تو پرسامن دویه پرتر برفرهی برسل بدی لامریکا نرینه کوسه هی کو YPG عفرینه جی YPG کوبانی و جزیره جدایه وکی کو رخصتنه جهیه راست هم برای کوبانی بون فرمانداریا برخودانیا کوبانی عملوه داره بون نه جمع عفرینه نه یعنی ها اواما حد و یکن نه راستیا دولت ترکیه هم امریکا بزانه هم جی روسیا بزانه دولت ترکیه بخواهد چه آوا بکه یک دیشکی به صورتی ویدانه فقط سوری آنها به آنانه که برجواندیان به آنانه که منفعتان یعنی به آنانه که وی لا ایما ام براستی لتر نمتکی دمشن ام آرمان جامعه که ام ایرهابیان جسوری فاقش بکن اول خطا جزیره دبه اول خطا عقینه دبه و دیروگا خدا یعنی 6 سالا وردا ما شر ایرهابیا کریه بس یعنی در آرمان جامعه دا ام ایرهابیان چه داعش دبه و چه گروه اندیتر ایرهابی دبن حتی آنها مبارا شرط کریه و هزاران شهید مجی دبه آلی دا چه بونه لکوبانی چه بونه و لبای چه بونه تکوشین آمه لهمبر ایرهاب دا تی آلیکاری آمه بکه تکوشین آمه ایرهاب دا تی آلیکاری آمه بکه اموارانه یعنی ابا امریکا دبه ابا روسیا دبه یعنی ام آرمان جامعه تکوشین الهمبر ایرهابه و واجی لوی ملی دولت یکوی امریکا جی آلیکاری دان و لوی ملی جی دولت روسیا جی آلیکاری ها مکر و آن آجی آلیکاری وان هیا ام او ناقن یعنی چیز تکوشین آمده دستک بده ما ام نابیجن دستک نده ما جبو الهمبر ایرهابه جبو ما شر الهمبر ایرهابه گرینجه باشه بلز بر خودان پرسا من داویجه اوه اگر اریشک جالی ترکیه ولی سر افرینه پک وره برسیوا و چاوا به آماده کاری به چرنگی هنه و هر وها تشتکی وصا باندوره که چرنگی لسر اپراسیون بردوام یا رقایه بکه اینا پیلانه که وان هر لسر اوه پیلانه که ترکان چه دکرن لسر هرم ایگشتی به گمان یک اوه که وصا گلکی خطره لسر هر کسی خطره و لسر هر کسی باندور بکنه
تاثیر خال لسر پیماجوی رفاهی تیردا بکه چونکه هرم عفرین و شعبا جبو ما استراتیجیکه اوه باندوری خواه هم لسر رفاهی بکه لازم هر کس به جانبه و باندوری خواه لسر حوشش بکه و لسر هر کسی بکه در عرضه دا دالی عرضه دا برای کس نفکره کس به تفکر نکه که هرما شعبا و هرما عقلی و هرما جرم سیوبابه و دولت و ترکیه رحصه که اما هم آلی سیاسی دا هم آلی عسکری دا دولت و ترکیه تیخه با تغلقه که مازن و برخوادانه که زیروکی لهندری اوه چه ببه لهندری اوه داگرکریات ترکیه لهندری شعبا و عقلی اوه چه ببه هر کس گرک ویزانه به بری دا کس برا خما نخواه و کس چی خواهیگاه نکشیده بقاسی از عفرینه و گل عفرینه و به همید کسی خواه 7 سال خواه و 7 سال خواه در صفح ویز داگرکریه بده البته گل عفرینه و عرض خواه بر نده و والا رحصی بر نده فقط هم دبرداد خوازن بانگه که گل عزاز را بکن ایکو به سالان اوان و عفرینه نازاد به جیان کلیه و گل مارعه ایکو تنگاوه دا عفرینه و شحبا آلیکاریا واکر ایغاز جوارا شاندن ری جوارا بکرن گلک تجاری نین با لیسکا ترکان کد خوازن به سالان به نافدار گل منطقه دا فتنه و دجمانته بشینن گرک هر کسک و پیلان گل عرب جی گل عزاز و مارعه جی و پیلان ترکان باش زانبن اوا آرمانجا چاندنا دجمانته دارا گل عرب و کردایه هر کس گرک وی زانبه و نه والیسکا فتنا دولت داگرکر یا ترکان یک اوه آدنجی همو گلین که ترفعت و واگندانا او دولت ترکی ناهله که ملت بزوره وادران جبر توپاران خواه هر روش واگندانا توپاران دکه و دکه آلانه که شهر جبر وی چنده ملت نکاره بزوره ملت سفیر بزوره یخصه بریاره که ما هیا که هر کسی مدنی ایوا گندانا قاربن بزورن گندن خواه سر ملکی خواه سر واری خواه جبر که دولت ترکیه آرمانجا فتنه چه که سورکلی توپاران دکه و سورکلی توخم فتنه دوی آلانه ده دچینه یخصه بسالان عزاز و عفرین دناف هفته اونها نیوی عزاز جی لعفرینه یعنی اساس عزاز و عفرین یکه جبوه دولت ترکیه به آرمان جاوه دخوازه و فتنه بچینه هر کسک لگوری و شیار به و جاره کدنجی جوارا سلاوریس